ese muzi mureke mbabwire bintu bya Michael. Ibi bintu bya Michael murabizi ko mugana muca hejuru. Ibi bintu bya Michael murabizi. Michael ni watsimbuye vice president Alex, niwe bari gukora handover, bari gukorana handover. Mubyumve neza, mu mirimo yahawe yari kuyobora muri uriya mwanya Alex yari ayoboye hano muri Amerika. Mumve harimo ikintu, harimo something, harimo impamvu bari kwanga gukora handover na Michael. Umuntu bita Michael Michel, kuko wavuze mwebwe ngo mwita Alex. Ni umugabo ku bwanje shobora kuvuga windashikirwa. Michael namumenye nje nkiri muri Canada. Sanga Michael ni umugabo wari uri hano wagiye muri Amerika nyuma cyane. Zino ntambara zarabaye. Wabaye gutangira kuri ya ntambara baza bita ngo ya gatorosha. Gitorosha yo kundondo. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we weekend ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu Bifobagane, turamukije abantu bari ruguru iwacu mu matongo ya basekuruza mu bibanza by'abase. Abantu bahari, Imana ikomeze bagirire neza, Imana ikomeze barinde, mukomeze mushirwe mu mababa y'Uwiteka, kubera ko muri abantu b'agaciro cyane. Mwanze kiwanyu haba amatongo hibagirana, nukuri turabasoje kandi Imana ikomeze bagire neza, ikomeze ibishimire. Turamukije umuryango wa M23 AFC Twirwaneho, ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe, Imana ikomeze ibimane, ikomeze bashire mu rukundo rwayo, ikomeze bashire mu mababa yabo. Turabasoje kandi turabakunda cyane, turanabasengera. Icyo ushoboye aricyo uzoza ukora. Ushoboye gusenga asengere mugenzi we, ushoboye gufasha afashe mugenzi we, ushoboye icyo ushoboye ugikore. Kurya nabyo ni ibintu Imana izozi kubaza ngo ese ko ibi wari ubishoboye utabikoze. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukira abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, abantu bose ahantu muri, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimira. Nukuri turi tariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi. Ibyakubabaje mu kwezi gushize, ibyo utagezeho mu kwezi gushize, aho wabonaga ntanzara mu kwezi gushize, Imana ifungura imiryango, Imana ica inzira, ibintu bigende neza, ibintu wongere useke, wongere wishime, wongere umere nk'abandi, ureke kwigunga, ureke kumva ko birangiye, ureke kumva ko ndagira nte. Hari indirimbo nagaza numva ko irivuga ngo mu gihe cangire dufite Imana ihora iturengera, mu gihe cangire nte ituberi gisubizo. Ijwi si ryiza ariko amagambo ni meza. Dufite Imana ngo ihora iturengera mu gihe cangire nte. Ako karirimbo kageza kamfasha, n'ubu karacamfasha. Iyo numva nanje nabuze uko ngira, inza nkibuka nkavuga ngo dufite Imana. Cagiye ubona ko ntanzira, cagiye ubona ko birangiye, wihebye imeze uko, Imana irakora. Ngo na nyuma ya zera Imana izikora. Nuko we wakoze subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi. Yandirimbo ngo nta Mana nta buzima, natwe tugiye dukora ntimutwereke urukundo rwanyu, tacu tuba twadukorera, tuba twaranabivuyemo. Impamvu abantu benshi bava mu byo barimo nuko batereka urukundo, nuko feedback babona atari nziza. Ariko twebwe morale tuba dufite, imbaraga tuba dufite, courage tuba dufite, nukubera mwebwe abantu beza cyane, umuryango mwiza, ikanisa ryiza ritagira mukusha, ryera imbere n'inyuma. Ngurera imbere n'inyuma. Nuko ejo nari ndi kumwe n'umuryango wa Winners Family, umuryango nakunze, abana batoya bose ndabaruta, n'abana bato pe mu bigaragara, n'abana bato unababonye n'abana batoya ariko bakuru mu bitekerezo, bakuru mu mwuka. Ibaza abantu baza kugusura akabanza bakaririmba bagasenga, nkavuga nti Imana haracariho abana bazi Yesu.
umuryango nakunze ibikorwa byabo, bafasha mu bushobozi buke batarobanura, niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntarobanura ku butoni. Ni ukuri Imana ibamugisha umuryango, narabakunze, nakunze urukundo rwanyu, nakunze ubwitange bwanyu, nakunze discipline yanyu. Winners family dukeneye n'abandi bantu ngo bayizemo tube benshi, nanje nirubuye gamejo, muze tube benshi, tuza dukora ibikorwa byiza byo gufasha, byo gusura. Icyo ufite mugenzi wawe adafite ukimuhe. Erega gufasha ntibivuga ngo biba byasagutse, ntibivuga ngo ufite byinshi ngo byasagutse. Hoya, habe na 50 yawe twoyigabana, n'ijana ryawe tworigabana. Gufasha ni umutima w'urukundo. Nuko rero ibyo ngibyo rero mvuze nariko mbiyegereza ngo mubanze mwiyumve, cyangwa se wenda mureke kuvuga ngo ese none ko yavanze byamugendekeye gute, karakubitiye ni ndimuzi n'abantu bahinga ndaza hinga gutya, aza kubita isuka aha, agakubita aha, akamajana igipande, ukamubwira ngo niko abantu batatu baba bahinga kandi ari umuntu umwe, ariko umushanga azamukubita gutya gusa. Ariko umuntu utari umushanga iwe aza kubita aha n'aha, akamazamukana gutya acaka ivi, ukagira ngo ni abantu bangahe bakoze uwo mubjizi kandi ari umuntu umwe. Imana iheze umugisha abantu bagira urukundo, Imana iheze umugisha abantu bakunda bene se, Imana iheze umugisha abantu bakunda bene wabo, Imana iheze umugisha umuntu ugira ishaka ry'undi, umuntu ugira umutwaro wundi, Imana ibaheze umugisha. Uriya mwana ibombe ryaturikiye, mwaramubonye namukoresheje ikiganiro bushize, yari umwana ubabaye cyane. Ni ukuri bakanyandikira, bakamvugisha, bakavugisha umubyeyi umurera. Ndabizi ko ari abantu bagize icyo bakora pe. Urukundo rwanyu, Imana iheze umugisha abantu nk'abo. Uzi umuntu ugira umutwaro wundi, Imana ibaheze umugisha pe, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira ko umugisha uriya mwana yabonye wanturutseho, iyo ganaje ntamukoreshaga namwe ntima mwaramubonye. Rimwe hari ibintu bimwe biza biba ngombwa gushira kuri kamera, hakaba n'ibindi bitari ngombwa. Umuntu ufite ikibazo nka kuriya kumushiraho ni byiza. Nza mbona nk'ibihugu byateye imbere, wenda abantu bari iwabo baturusha umutekano, amahoro, ibintu nk'ibyo ibo bakuzana kuri kamera bakavuga ati yewe dufite biri iremereye, dore umurwayi dufite nuko ameze, turashaka ko mudufasha uko umuntu ashoboye, kandi bakamufasha. Biriya ntago ari ugusaba. Urukundo rwanyu Imana ikomeze rwagure kandi ikomeze ikubire aho wakuye. Nuko rero ibyo ngibyo si byo byari binzanye, nazanywe cyangwa se nzanywe n'umugabo witwa Michael Michel. Ni umugabo uba muri Amerika, ndamwita umugabo kuko afite umudamu n'abana. Ni umugabo tuziranye, nza mbona ama-speech yiwe, ibibwiriza byiwe. Namumenye cyane muri ibi bintu byatwirwaneho, muri ibi bintu byo kuvugira ubwoko, muri ibi bintu byo gukangurira abanyamurenga abo bari bo, asa n'ubibutsa. Hariga umuntu azagera yagera akibagirwa uwo ari we, akavuga ngo cyangwa ukama wisanisha na cya gihugu mukavuga ati nje ndi umwene gihugu, amaraso gakondo yawe. Niho namenye uyu mugabo Michel, mumenya kwa Mutandao kuko nawe wamumenye, cyangwa se wenda hariho abamuzi face to face, ariko inshuti ze, abantu bamuzi babanye nawe bavuga ko ari umugabo uri kuri, utazurya indimi, wanga karengane, kandi wanga ko bene wabo cyane cyane abari ruguru babaho nabi. Ejo bundi twaragize gutya, tubona imbuga mbakumbuga nje zigana nko muri 20, imbuga nyinshi, mbona ama message menshi. Michael yavuze, Michael yatubwiye amakuru, Michael yagize gutya, message zo kwangisha umuntu abantu. Zirambabaza, ndavuga nti se uyu ni wa mu Rwanda shaka tuzi, wari utwihishemo, uyu ni kubera iki? Itangazamakuru cyangwa social media irashobora cyangwa se amagambo bakuvuzeho arashobora gutuma abantu bakwanga, bakuzinuka. Ariko rero ibyo ngibyo byose byo ngendeyeho, uwanza kuvuga abanyarwanda bazavuga ngo yaheze mu nda ya nyina. Igihe cyose uriho nushaka kugira imirimo myiza nk'iya Dorcas, bazokuvuga nabi,
bakuvuge, abandi abagiriye neza nibaza bakuvuga neza, niba babaza ibikorwa byawe. Hakaba n'abandi bababazwa n'ineza ugira n'urukundo ugira, bakababara bagapfa bagashira, bigatuma bakoresha propaganda yo kuvuga ngo reka tumwice mu bantu. Hari abantu bica abantu mu bantu. Uyu Michel baramututse bamuvuga nabi, Mana ndababara, ndavuga ngo ese uko ntamurwana shaka mukuru ukomeye uzwi wenda nk'umusirikare akavuga akadushiraho umuco kuri ibi bintu, cyangwa Michel wenyine akavuga. Naragerageje nanje mbyiruka nk'uko nshoboye, ngera nshaka amakuru, ngira gute amakuru nza kuyamenya. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo icyo ahaye azira, karazira urukundo gusa no kugira neza. Abantu bafite amafamiye baza batanga umusanzu. Famiye Olivier, uyu ni umusanzu wacu kandi umukumve neza. Ariko Michel usuka azakora, ni amakuru mfite mpagazeho yizewe, tari bya bindi ngo ndi gutora. Michel atanga umusanzu nka Michel, tucumvikana ku giti ce, apana nka famiye. Michel atanga umusanzu ku giti ce, n'umudamu we agatanga umusanzu ku giti ce. So ni ku giti ce cyangwa ni ku giti ciwe? Kinyamurenge no kiza kimwe, kiza gisa n'ikigoranye ukunda. Ni ukuvuga ngo ino nzu yabo izivamo imisanzu ibiri, kandi hakavamo umusanzu umwe nk'urugo nka famiye. Ni ibisanzwe ibyo ngibyo kuvuga ngo hano mu wanje ngo havuye umusanzu ngo mwarunaka, ni ibisanzwe. Ariko ibaza batanga imisanzu kabiri, umugabo umusanzu, umugore ku musanzu. Uyu mugabo agira ibikorwa, abantu baba mu Minembwe nibo bazi ibikorwa agira. Abapfakazi bari ruguru, abana b'imfubyi bari ruguru, umwana w'umunyamurenge uri ruguru niwe uzi ibikorwa bya Michel. Kandi ngo iciza ciwe iyo agiye gukoza mu muhana amafaranga si uzuye afata, kwereka umugabo w'imfura w'inyangamugayo taza afata amafaranga. Ariko abandi zabisahira ndamuzi ibyo ngo muyaduheze ngo tuzayatanga. Iwe aravuga ngo mukuru w'umuhana nimufata amafaranga muzayashikirize ababishinzwe. Michel kuva yatangira kuvugira twirwaneho, tarasaba amafaranga ngo ashire ku mufuka we cyangwa kuri telefone yiwe. Oya, ejo bundi bigira gutya, amakuru araza, na makuru mfite mpagazeho ntahamvuga, numviye hirya no hirya. Ejo bundi haza umugabo ushaka kumukubita hasi, kumwangisha abantu. Uwo mugabo nawe tuzamuvuga niba ngombwa, kubera ko wa mugabo uri ikigarasha, uri daimoni, uri umuntu uri ingwara mu bantu. Ariko uzi umuntu kwangisha abantu akagene. Amagambo banditseho Michel mwabonye ukuntu yari mabi, ari amagambo akomeretsa, amagambo yica umuntu mu bandi. Kandi wabikoze ni uwitwa ngo ni umurwana shaka mugenzi we. Utekereze nk'ico kintu, akamushinja ibintu atanazi. Ariko kubw'Imana, hari umunyarwanda witwa ngo ni kubw'Imana. Hari abantu bange baza bita abana bamazina, ukavuga ati aba bantu bari sawa, bano bantu bagira iyerekwa. Ejo bundi hari umugabo witwa Magashi, niwe ngo mugabo uzi ukora inkuru, atazi source y'iyo nkuru, upfe kumuha gusa ifaranga uvuga ati tukira runaka. Ayo makuru turayafite. Nibwo uwo mugabo yishuye Magashi ngo dusebereze Michael, umudutukire, umwangishe bene wabo, urememo amacakubiri, umwice mu bantu. Michel ni umuntu ukunzwe n'ingeri zose. Abakecuru baramukunda, abasore, abasaza, ingeri zose z'abanyamurenge. Kumukunda kwiye bifite shingiro kubera ko agira ibikorwa byiza. Ndanashimira afande Rugabo w'intwari cyane. Sinzi impamvu baza bavuga ngo umuntu wapfuye ngo yari intwari, ariko mureke muzoza mwita n'abantu intwari bakiriho. Ndagushimira afande kuko wadushiriyeho umuco, wagize ico uvugaho, ndaza kubumvisha ibyo yavuze kuri uyu mugabo. Ariko hari n'undi mugabo mu Rwanashaka bana na Michael munsi ku wundi, nawe umva ukuntu yamuvuzeho. Rimwe muzamukora ibintu mufite n'amaproof, mufite n'amakuru, apana kwa mukonko bakagusa mwamwe mupfa kuvuga gusa ibintu mutazi. Ndagira ngo dukore samari ntoya, kandi ndagira ngo tuganire na bene wacu les étudiants, abafite masters, abahungu b'abanyamurenge bakunda ubwoko, nawe abahungu bahagaze bwumba, bahagarariwe n'icama ca MRDP gifite abayobozi. Muteye isoni, reka ndekera. Magashi
karahaguruka gatukira general de brigade akamutukira umukuru w'icama mwanzilishi wa chama muundaji wa chama akamutukira igoma agahaguruka ngo sitosha agahaguruka gatuka secrétaire generale muzambwira umuntu umwe Magashi yatutse wo muri M23 uretse na Makenda nawe bingoma uretse nawe bingoma nta wundi muntu nabara bamanzi ntawe Magashi yotuka ariko ibyo bintu ari mu kubikorera igoma ari mu kwirirwa igoma agakorera igoma mwarangiza banachama cha MDP mukabona nango abafuwazi ba MDP mukicara mugakanura gusa ngo Magashi yavuze ese muzi mureke mbabwira bintu bya Michael ibi bintu bya Michael murabizi ko mugana muca hejuru ibi bintu bya Michael murabizi Michael ni watsimbuye vice president Alex niwe bari gukora handover bari gukorana handover mubyumve neza mu mirimo yahawe yari kuyobora muri ura mwanya Alex yari ayoboye hano muri Amerika mumve harimo something harimo impamvu bari kwanga gukora handover na Michael ikindi cya kabiri Michael yababajije ngo bazane ntuze bakore statement y'amafaranga yasohotse yose ibyo ngibyo reka ndeke kuzinjiramo ubu nyine tubifitiye ikiganiro cyabyo byihariye ariko ndagira ngo gusa mwumve ko gutukisha umuntu kwangisha umuntu abantu biza byoroha cyane noneho cyane ngo umunsi Faraho amenya ko ngo havutse akana k'agahungu ngo ngo ako kana k'agahungu ngo niwe ngo Yesu yaravuze ngo mugende buri nzu n'umuryango hari uruhinja umwana w'umuhungu wese mumwica murumva ko kantu kanze nkwereke ngo hari umwana w'umuhungu wese mugire gute mumwica kugira ngo uwo mwana ntazogire gute ntazoteza ibibazo ibya Michael ko birasobanuka abagabo b'imfura abagabo batarya indimi ko barabivuga abagabo b'abanyakuri ndashimira Fante Rugabo wagize icyo abivugaho mutegero no mugabo uyu mugabo ndamukunda uyu nguyu tazavugirwamo kandi tazarya imboga ntawatinya avuga ukuri nyambaga cyane ku ma YouTube twabonye abarwanashaka bafitemo amacakubiri ayo macakubiri akagenda agakora kuri uriya mugabo witwa Mike benshi bazi no Michel cakubiri mu barwanashaka bikamugarukaho bakoze cyane munyamakuru kandi nibaza ko no munsi wabaye munsi w'ibibazo byiza kandi reka mbwira abantu kugira ngo bagerageze badukurikire neza hano ntabwo tuzano kuri za kamera kubera kuko tunejejwe n'ibyo turimo cyangwa natwe duhe dushaka yuko na YouTube ntayo tugira nta viewers duhe dushaka kandi nta nubwo ari populism dushaka kugira ngo abantu batumenye yuko dufite n'izindi nzira twakoresha kugira ngo abantu batumenye mbere yuko ndibuvuga ibyo bintu bimwe na bya bindi nazavuga bya MRDP na M23 ubu nyine abanyamurenge n'abandi bose bashobora kuba byendera abatutsi n'abandi bavuga runo ruvugo rwacu basigaye basa bose n'abakomedi ni nk'abantu bose bashakisha uburyo bwo kugira ngo bavuge tujambo twiza n'amara abantu baseke nitumara turyame neza yuko baravuze ngo guseka kongera iyindi myaka nimba ari byo birashoboka umuntu bita Michael Michel kuko wavuze mwebwe ngo mwita Alex ni umugabo ku bwanje shobora kuvuga windashikirwa Michael namumenye nje nkiri muri Canada sanga Michael ni umugabo wari uri hano wagiye muri Amerika nyuma cyane zino ntambara zarabaye wabaye gutangira kuri ya ntambara baza bita ngo ni y'agatorosha gitorosha yo kundondo ya tuzakora pati tuneza ibintu tubinonosore neza n'abantu baba bamwangisha abandi tubavuge muza mureka kwemera ko ingwara ibagumamo hari indwara zimwe tugomba kwirukana hari indwara zimwe tugomba kwikingiza zitaratugeramo
kugira ngo ufate umugabo nk'uyu nguyu umusebye gutya umwangisha abantu gutya umutukishe gutya ntabwo bizokugwa amahoro, ntabwo bizokugwa amahoro urwango ibintu zo kurenga amacakubiri ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bizokugwa amahoro. Michael ni umurwanashaka ibikorwa numvise bavuga ko kuva yatangira gukangurira abantu ngo hamaze kwiyongeramo abantu barenga 1000 bakunda urukundo twirwaneho banakora n'ibikorwa pana rwa rukundo gusa rwa mudomo n'ibikorwa. Magashi yarishuwe ngo amutuke ngo amusebye, murabizi ko Magashi agera ku Kageso iyi ni inshuro ya kabiri atuka bene wacu bari gukorera ubwoko, yigeze gutuka kandi babasore bajya tugiye ko kungana murabazi, abatuka iminsi ngahe birahoha baramwiyama ntiyumva, noneho hageze aho ngaho naho ariko ibyo ngibyo byo kubikora byose ntimu murenganye, haba harimo n'inzara ibirimo, haba harimo n'inzara ukanduranya kugira ngo mpemuke ndamuke ugahabwa amafaranga ugakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari ibintu bimwe bitari ngombwa, hari ibintu bimwe mutagomba guceceka. Dufite ibikomeri by'uko twangajwe turi imahanga mu bihugu by'abandi, tubayeho nabi mu bihugu by'abandi. Reka nkubwize ukuri, habe nawe ufite imodoka ihenze, kampuni nziza, ibintu byiza, ariko iwanyu nta kintu kiruta iwanyu. Aba bene wacu niba bafite ikibazo, uyu nguyu we nta kibazo afite, karacuruza nyine karashaka amaramuko, ukifata uri umurwanashaka ukagenda ugatanga amafaranga ngo basebye umurwanashaka mugenzi wawe, urumva udafite ikibazo? Afande wakoze kudushiraho umuco, wakoze kuvuga ukuri, kubera ko ukuri abantu benshi batinya kukuvuga, kandi ngo abanyakuri ngo ntibaza barama. Abantu benshi ubu nyine bakeneye kuba mu isi y'umwijima, kuba mu bihe byo kubesha ibiziwe ntibimenyekana, yamahora gusa mu mwijima nk'uwo nguwo. Uri umugabo w'imfura Afande, Imana iguheze umugisha kandi ikomeze kurinde. Michael, ndabizi ibyo bakuvuzeho wenda bishobora kuba ari bikeya ku byo wavuzwe mbere, ariko ushikame ukomere umurongo urimo. Ndumve ko bicitse ngo wama uvuga ngo abampankora ntibabashima. Hoya, tugira ibishimbo bizima bitorwa bikaribwa, muri bya bindi bizima haba harimo n'amabuye muratora mukayata, haba harimo n'ibyamunzwe nabyo barabita, ibizima nibyo bashira ku meza. Ukomeze ukorera ubwoko, ukomeze ufasha abo bantu uzufasha, ukomeze utanga uwo musanzu, Imana ikomeze kugira neza n'umuryango wawe muza mukiranuka pe. Naho abazokurwanya wowe uri kwisi, ariko n'ibindi bazobivugaga. Uri umugabo uranduta, waciye muri byinshi wenda sinzi uko bimeze, ariko uko biri kose ibintu waciyemo birahari. Umugabo wese azagira aho yavuye, kandi ntawe uzukomera atarakomeretse. Twiyamye abantu badutukira icama, twiyamye abantu baturemwamo amacakubiri, ariko nimukomeza kugiraho icyo ko turabamenyaga ko turababona. Nishusha rikinzanye nuguha gasopo kubiyama. Rugabo yavuze ngo Afande yavuze ngo ntabwo tuza kuri kamera twishimye. Reka mvuge make tuzakora part 2. Bane bagire neza, Imana ibarinde. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye.